being fired. There was an unlawful appointment. We can't fire you if you were appointed unlawfully. Your appointment is null and void. It was never supposed to happen. So nobody's been fired. We're regularizing an unlawful appointment. Hobu ndi vhuimo mulovhangane dorobo wa Johannesburg Dr.Mpho Phalatse khathi na khoro yothe ya dorobo. Fhedzi na musinga la vhuna vha khoro ya dorobo ya Johannesburg vho ḓi ri pindu dzha. Zwa zwino vha vhori ofisi ya vhuendekedza manwalo aya kha vhashumi vhane vha khou kwamea uri vha kone u thoma nḓila dza u davhidzana navho. I'm receiving complaints by senior managers in the entities and the departments that political staff gets forced onto them who more often than not are unqualified for the roles that they're supposed to be absorbed into. This waters down the quality of service that we're able to render to our residents. Anybody that applies for a position needs to apply and compete for that position fairly. They need to demonstrate ability to deliver on the mandate of that position and not just be taken from political office into permanent positions as some favor to some politician. Zikontraka za vhashumi ava vhane vha pfi vha kha maimo a polotiki dzo shandukisiwa u vha dza tshothe mahola nga ṅwedzi wa Tshimedzi. There's no termination letter on the table. What we have on the table is a notice to notify the employees that there were irregularities in your conversion. And in that notice, we then invite them to make representations as to how we should regularize. Manwalo aya otorumeliwa nga tshanḓa miṱani ya vhashumi ava vhane vha khou kwamea nga vhashumi vha tsireledzo vha JMPD. Vha khoro ya dorobo ya Johannesburg vha ri zwo itiswa nga uri fhungo iḽi ḽa vhashumi ava ndi ḽa tshihadu.